Korintoto ƒe agbalẽ 2:9. Esi mi katã míenye Mawu ƒe hadɔwɔlawo ta la, míele kuku ɖem na mi be migaxɔ Mawu ƒe amenuveve la dzodzro o. Elabena Mawu gblɔ be, meɖo to wò le nye amenuveɣi la, eye mekpe ɖe ŋuwò le xɔxɔgbe la. Mele egblɔm na wò be fifiae nye amenuveɣi, kpɔ ɖa, fifiae nye xɔxɔgbe. Paulo ƒe fukpekpe. Míedi be ame aɖeke nakpɔ vodada le dɔ si wɔm míele na Aƒetɔ la ŋu o. Esia ta míena nuɖiaɖi aɖeke le naneke me o, ke boŋ le xaxawo, hiãkamewo kple yometiti geɖewo me hã la, míedoa dzi eye míeɖea mía ɖokui fiana abe Mawu ƒe subɔla vavãwo ene. Woƒo mí eye wode mí gaxɔ me. Ame siwo lɔ veve helĩhelĩ ɖe dzi me la tso ɖe mía ŋu kpɔ. Míewɔ dɔ sesĩe eye ɖeɖi te mía ŋu kpɔ. Míetsia zãdomadɔlɔ̃e eye dɔ wua mí. Le nu sia nu me la, míenɔ anyi le dzadzɛnyenye me. Míegbɔa dzi ɖi eye míenyoa dɔ me na ame sia ame. Ale si míedze si Aƒetɔ la ŋu míezɔna ɖo. Mawu ƒe Gbɔgbɔ Kɔkɔe la yɔ mí fũu eye míezɔna le eme kple lɔlɔ̃ si me alakpa mele o. Míezɔna le Mawu ƒe nyateƒe kple eƒe ŋusẽ me eye ame dzɔdzɔewo ƒe aʋawɔnu siwo le nuɖusime kple miame la le mía si. Nenye be amewo de bubu mía ŋu alo do ŋukpe mí, nenye be wodzu mí alo kafu mí, eye wose nyateƒe si gblɔm míele, gake wogbe be yewomaxɔe o, eye wobu mí abe alakpatɔwo ene hã la, Aƒetɔ la ko míanɔ agbe na. Xexea me tɔwo mebua mí ɖe naneke me o, gake Mawu ya nya mí nyuie. Míele kudonu ɣe sia ɣi, gake kpɔ ɖa, míele agbe wu nu sia nu. Wode abi mía ŋu, gake míeku o. Míaƒe dziwo sa veve ŋutɔ, eye míelé ablanui, gake Aƒetɔ la tsɔ eƒe dzidzɔ dea mía me. Míele abe ame siwo nye ame dahewo ene, gake míena ame geɖewo zu kesinɔtɔwo. Míedzena abe ame siwo si naneke mele o la ene, gake nu sia nu le mía si. Nɔvi Korinto hametɔ lɔlɔ̃awo, meʋu nye dzi me faa gblɔ nu siwo le eme la na mi. Míelɔ̃ mi ŋutɔ, eya ta míeɣla naneke ɖe mi o, ke boŋ míelɔ̃ mi tso dzi blibo me. Gake ewɔ nuku ŋutɔ be mieʋu miaƒe dziwo me ɖe mía ŋu abe ale si míawo míewɔe na mi ene o. Azɔ la, medi be maƒo nu na mi abe vinye ŋutɔŋutɔwo ene. Mina be miaƒe dɔme nakɔ ɖe mía ŋu eye mialɔ̃ mí tso dzi blibo me abe ale si míelɔ̃ mie ene. Migade ha kple dzimaxɔsetɔwo o. Migawɔ ɖeka kple ame siwo melɔ̃ Aƒetɔ la o. Ƒomedodo kae le xɔsetɔwo kple dzimaxɔsetɔwo dome? Eye aleke kekeli kple viviti ate ŋu anɔ teƒe ɖekae le ɣeyiɣi ɖeka me? Aleke Kristo si nye dzɔdzɔetɔwo ƒe fia kple Abosam si nye nu vɔ̃ wɔlawo ƒe fia la ate ŋu awɔ ɖekae? Eye aleke kristotɔ hã ate ŋu awɔ ɖeka kple dzimaxɔsetɔe? Nenema ke mele be ɖekawɔwɔ aɖeke nanɔ gbedoxɔ kple trɔ̃xɔ dome o. Míawoe nye Mawu gbagbe la ƒe gbedoxɔ, afi si wònɔna. Mawu ŋutɔ gblɔ be, manɔ ame siwo nye tɔnyewo la dome, mazɔ le wo dome, manye woƒe Mawu, eye woawo hã woanye nye dukɔ. Esia ta Yehowa gblɔ be, mido go le wo dome, eye miaɖe vovo tso wo gbɔ le nu sia nu me. Migade asi woƒe nu siwo ŋuti mekɔ o la ŋuti o. Ekema maxɔ mi abe tɔnyewo ene. Ke manye mia fofo, eye miawo hã mianye vinye ŋutsuwo kple vinye nyɔnuwo.